Ассаламу алейкум, хайрлы акшамлар, сайгылы АТР телеканалының телесерджілері бүгін информацион программасына сериетесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гульсум Халилова чалшам невбетеки 25 дақа içerisinde Қырым вер Қырым etrafında үзберген сонке ве ең актуаль хаберлер. Қырым татарларының вазиеті, бізім меселеріміздің, бізім суалеріңіздің вазиеті ве Қырымның тезден азат етілуі или бағлы хаберлеріні музакире етежекміз, бұнен бағлы әрекетлерінің фаалиет üzerinde laf etecekmiz yayınımızga koşulacak musafirlerden, fakat ondan evvel sayılı dostlar keliniz anonstan başlayık. Zaman informasyon programmalarında niyakta tarif edeceklerini bizlerge Roman Spiridonov şimdi anlatacak. O bizle canlı bağda Newsroom'dan. Roman, selam aleyküm. Zaman informasyon programmalarında neni beklemek bizge gerek? Алейкум селям, Гульсум. Главная тема сегодняшних выпусков – это выступление Владимира Зеленского в Раде, его послание стране. Владимир Зеленский рассказал о развитии армии, о плане возвращения оккупированных территорий и наказания для предателей, военных преступников и тех предшественников, кто без боя сдал Крым. Для тех, кто не брал в руки оружие, глава государства предполагает, что возможно амнистия. Рассказал он и о возрождении переговоров в нормандском формате, и об инициативе создания международной крымской платформы. Заявил, что все украинцы должны объединиться для освобождения оккупированных территорий, и о том, что мир не должен забывать о Крыме, пока там преследуют крымских татар. Подробнее о том, что говорил Владимир Зеленский, мы расскажем в наших выпусках, которые будут в 19 и в 21:00. Кроме этого, мы узнали мнение членов Меджлиса о том, как они оценивают выступление главы государства. Так, например, заместитель председателя представительного органа крымских татар и народный депутат Ахтем Чийгоз обратил внимание на то, что Зеленский ничего не сказал о решении политико-правовых вопросов коренного крымско-татарского народа на своей родине, которые, как считает Ахтем Чийгоз, усилили бы позицию Украины перед врагом, перед Россией. Это, кажется, уже устойчивая позиция президента и его команды в вопросе принятия законопроектов, предложенных Меджлисом крымско-татарского народа, написал Ахтем Чийгоз у себя на Фейсбуке, имея в виду законы о статусе коренного народа, коренных народов Крыма, о статусе крымско-татарского народа и об изменении Конституции, изменении статуса автономной республики Крым с территориального на национальную автономию, национальную крымско-татарскую автономию. Вот подробнее об этом мы будем говорить в наших выпусках. США призывают Россию вернуть оккупированный Крым под контроль Украины, а также немедленно прекратить милитаризацию полуострова и призыв крымчан в российскую армию. Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Государственного департамента США Моргана Артатуса. Продолжающаяся оккупация России и милитаризация украинского полуострова угрожает нашей общей безопасности. Крым — это Украина, написал пресс-секретарь в Твиттере. До этого посольство США в Украине назвало призыв крымчан в российскую армию грубым нарушением международного гуманитарного права. И я напомню, что оккупанты планируют во время этого осеннего призыва призвать в ряды своей армии более 2000 жителей полуострова. США расширили санкции против строительства российского газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщил Wall Street Journal со ссылкой на решение Госдепартамента. Теперь санкции будут касаться компаний, которые предоставляют услуги и финансирование для установки оборудования на кораблях, которые участвуют в строительстве «Северного потока». В Москве рассчитывали, что строительство уже завершится в 2019 году. Россиянам оставалось проложить около 100 километров труб, но работы были приостановлены после того, как Конгресс США принял пакет санкций против этих работ, а теперь эти санкции еще и расширяются. Будем говорить о ситуации с коронавирусом в Крыму, о незаконных раскопках, которые продолжают оккупанты вести на оккупированном полуострове. Будем говорить и о незаконных судебных преследованиях крымских татар. Вот об этом сегодня будут наши новости. В 19:00 на украинском языке, в 21:00 на крымско-татарском. Гульсум.
Сағыл Роман, бұл біздің мұхберіміз Роман Спиридонов еді. Заман информацион программаларында неақта тариф етежігілеріні айтып берді. 19 саат 19-да Украин тілінде Урьянеси Тумерва сізлерге оларны аңлата жақтыр. Қырым татар тілінде есе да бұйық бойле яйын нетіже программасына Заман информацион программасы черчевесінде әлбеттеке сізлерге Шевкет Наматулаев меслеклешім тариф етеже Қырым татар тілінде сайғылар қадашлар сейретіңіз ве сонки хаберлеріні әрдайым біліңіз, хаберде олыңыз. Біз ісе бұл юқарыда аңлатылған меселер өзерінде біздің субетлерімізді башлаймыз. Бүгін Украина президенті Владимир Зеленский Украина юқары шурасында чықышта бұлынды әргелік чықышы деп адландырыла бұл чықыш. Ве анда қатенде чоқ мұйым ве чоқ мерақлы, чоқ кереклі тезислеріні о сеслендірді. Біздеріні мерақландырған тезислеріні біз әлбетте кесечіп алдық ве олар өзерінде шымды лаф етежекміз. Ең мұйым айтқанлары сырасында Қырым ве Донбасс işgal етілген территориялар ақында президент Владимир Зеленский айтып берді. Оның айтқанына көре біз бір вақыт не Қырымны, не де Донбассны ұнытмаймыз. Біз бұл işgal етілген территорияларны ұнытмаймыз. Анда біздің ватандашларымыз яшай ве біз ердайым оларны қорчаламақ мejбуретіндеміз. Оларны керекміз ве оларны қайғырмақты керекміз деп айтты президент Зеленский. Бұнен бераберлікте президент да Бірлескен Миллетлерінің Баш Ассамблеясының 75-ші сессиясында тешебүсте бұлынған Қырым деоккупациясы бойынша платформа ақында да айтып берді. Бүгін Украина юқары шурасында тавсиятлы жедіңлейміз. Мир на Донбасі та деокупація Криму – мої ключові пріоритети. На жаль, ви знаєте, у порядку денному нормандського формату ніколи не було питання Криму. Але воно було і є завжди, і буде завжди у нашому порядку денному. Допоки Крим залишається окупованим, а українці та кримські татари там зазнають регулярних переслідувань, світ не має забути про Крим. Ви знаєте, можна скільки завгодно постити веселі меми про гарантії безпеки Будапештського меморандуму, однак це не поверне наші території. Ми шукаємо нові дієві інструменти для цього. Повернули питання Криму в міжнародний порядок денний. Ми створюємо формат «Кримська платформа». Це координація міжнародних зусиль для захисту прав кримчан та деокупації півострова. Я вже предметно обговорив цю ініціативу з представниками Європейського Союзу, Великобританії, Канади, Туреччини та іншими партнерами. Багато з них готові приєднатися та брати в ній активну участь. Bizleşimde canlı bağda Kırım Tatar Milli Meclis reisinin muavini İlmi Umerov var. İlmiyağa selam aleykum. Aleyküm selam. İlmiyağa ayrıca bu platformanı muzakere etmezden evvel şunu soramağa isteyim. Siz bu Zelenski'nin çıkışını seyrettiniz mi, dinlediniz mi, beğendiniz mi? Evet, dinledim ve dinlegen vakitte eski bir Sovetler zamanında aytılgan bir anekdot hatırladım. Buyurunuz. Aytıp bereyim. Birinci sınıfta ballar kelelер. Hocaları kire başlay aytmağa. Sovet birliginde hepsine yaxşı yaşayış. Sovet birliginde hepsine yaxşı sular. Sovet birliginde hepsine yaxşı temiz hava. Sovet birliginde balalar bağçaları, mektepler hepsine yaxşı. Balaçıklar ağlap başlaylar. Bu hoca şaşıp kala da soray. Ne ağlaysız ya? Ular diler biz Sovet birliginde isteymiz. Siz de Ukraynaga mı isteysiniz? Men de Zelenskiy bugün aytkan Ukraynaga isteyim. Ama nerede olganını gösterip olsa. Men belesem çok şeyler aytıp taşladı bugün. Gerçekten yalan karışık. Ve biz onu laflarından değil de işlerinden pay biçmek gerekmez. Mına keliniz hakikat ve istekler, yani onun korgenini muzakere eteyik. Siz neni özünüzge seçip aldınız bu kelişmegen hakikat ve gerçekler hakkında? Başından sonuna acı. Misal için Kırım Tatar meselesini aytkanda
платформа түзecegini айтты. Рабочий группа түзді. Башқа уполномоченный meselesini чезген дайын. Совет представителей құрды, енді платформа құрacak. Бірде да амелге keçirilmedi. Bir meseleni de çözüp olamadı. Söz bergene de anao 3 kanununu yukarı şuraga çıkarmaga, onu da çıkarmadı. Tek laften konuşuğumuz, resmi konuşuğumuz bir kere oldu tek. 1,5 yılın içinde. Başka olmadı. Onun için kaytarıp aytam, biz onu hareketlerini yapkan işleri boyunca pay biçmek gerekmez. Aytkan lafları boyunca değil. Ya bu platforma etrafında alıp barılgan faaliyetke şimdi bakacak olsak, hakikaten de Prezident Zelenskiy Avrupa Birliği'nin çeşit türlü temsilcilerinin artık bu meseleni muzakere etti ve onların bazıları hatta özünün memnuniyetini ve iştirak etmek isteğini kaydettiler. Şu sırada Türkiye Cumhuriyeti'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bu meseleye böyle sıcak bakanını Tunev'in bizge Mustafa Ağa aytıp berdi ve iştirak etmege istegenini aytıp berdi. Yani bularının, yani bu faktlarına koz ogunu alacak olsak platformanın tızılığı %100 olacak deyip aytmak mümkün mü? Gene de yok diyeceğim. Çünkü bizim Ukrayna'nı ve Kırım'ın meselesini destekleyen devletler çok. Devletlerin liderleri bizim destekleyenine her vakit hatırlayın. Ama Ukrayna özü adımlar yapmasa neticesini bir görmeyeceğiz. Ukrayna özü adımların atmak gerek. Bir ardından. Bir meseleni çözüp ikinci meseleye geçmek. İkincisini çözüp üçüncü meseleye geçmek. Yavaş yavaş göstermek gerek neticelerini. Bir tane neticede daha göstermeye de platforma kuracak da o ne belli başka devletler gelip bunun meselesini mi da çözecekler? Çözmezler. Destekleyenini bildirenler, platformaga koşularlar. Ama Ukrayna özü bir şeyler yapmasa, hiç olmaganda ana 3 kanununu kabul etmese neticesini korup olamayacağımız. Meni bilesiz mi ne meraklandırdı Elmi ağa, bu Prezident Zelenskiy demek Türkiye'ye bargani vakit bir Türk informasyon vasıtasına küçük bir interview berdi ve demek o interviewsunda o aytdı ki onun sözü, men umut etem ki Milli Meclis temsilcileri bu platformanın tızılığına ve işine dahil olacaktır. Yani onun da şüpheleri mi var? Men umut etem dep aytkanı ki zaten meclis bu gaye üzerinde endi 6 yıldan beri ayta 6 yıldan beri endi bu Kırım boyunca müzakerelerinin teşkil edilmesi gerek olganını ayta ve prezident bu meselede emin olmak gerek. Zaten Milli Meclis'in iştirak edeceği ki meclisin iştirakı olmadan bu meselenin semereliğini de biz görmeyizmiz. O anlamay mı bunu ya da istemey anlamağa ya da yeterli kadar bilgileri yoktur, nasıl düşünüyorsunuz? Kırım Tatar Milli Meclisi iştirak eder Ukrayna çerçevesinde, Ukrayna tarafında. Biz ayırdı subjekt değiliz. Bu platformaga şimdi devletler kirse, biz Ukrayna'nın hesabındamız. Bu birincisi. İkincisi, gene de kaydetmeye isteyeyim. Ukrayna hareket yapmasa bu hareket de boş olacak. Nasıl Ukrayna hükümetinden hareketlerini bekliyorsunuz misal olarak? Birincisi Kırım'ın statusunu değiştirmek. Ana o 3 kanun degen meseleni çözmek. Ondan son deokkupatsiyaga bir strategiya sahibi olmak.
ne taktika var şimdi ne strategiya var. Strategiyaydı beli anlaşılgan dayın korne Kırım kaytarılmak gerek Ukrayna'ga ve Kırım'a Ukrayna devleti reintegrasya üstünde çalışacak. Ama taktika tarafından bir türlü koru yok. Bu birinci mesele, yani uç kanunluğası üzerinde laf edecek olsak da bir yıl evvelsi, men yanlışmasam belki biraz azdır, belki biraz çoktur, Prezident Vladimir Zelenskiy iş grupası tüzülüvünü teşebbüste bulungan edi, tüzülmek gerek olganını aytkan edi ve buna böyle hatta deadline berilgen edi, men yanlışmasam 2-3 hafta içerisinde yapılması gerek edi bu iş grupasının. Fakat endi bir yıl geçti. Bu iş grupası üzerinde bilmem bir müracaatlar oldu mu mecliske, meclisten birisi seçildi mi ya da asıl da bu iş grupası tüzülmey kaldı, ne oldu bu meselenin akıbeti? Belki ben bir şeyini bilmiyorum ama bir türlü münasebetler bu iş grupası hakkında o 18 Mayıs'tan son 18 Mayıs'ta olgan edi o konuşu. 18 Mayıs'tan son olmadı. Ya kimnin kolunda bu? Kimden gelmesi gerek bir müracaat, bir beyanat, bir ariza? Belki biz bir şeyler yapmak gerekmiz. Bizden belki bir şeyler bekleyler ya da men anlamayım. Ne var bizden beklemeye? Meclisimiz var, reisimiz var, liderimiz var. Biz ne vakit sorasalar namzetlerimizin göstermeye hazırmız. Yani prezident ofisinden bir müracaat bir şey yoktur, doğru mu? Onların teklifi edi zaten. Mustafa'ga aytdı ki, Tunev'in benim yayınımda bu demek Kırım Tatarlar, siz bilesiz Mustafa'ga ve Rustem Bey Ukrayna prezidentinin heyetinde Türkiye'ye barıp geldiler ve anda çeşitli türlü meseleler müzakere etildi. Olar sırasında bu Ukrayna kıtasında tüzülecek, kurulacak evler meselesi, cami meselesini laf ettik Mustafa'nın ve bunun beraberlikte Mustafa'nın aytkanına göre belki yakın vakitte mında bir koruşuv olabilir Prezident Vladimir Zelenskiy'nin. Fakat bundan evvel de vade etilgen edi böyle koruşuvның ötkerileceği. Siz nasıl düşünüyorsunuz? İşanmak gerek mi bu nevbetteki böyle vadelerge prezident ofisi tarafından? Yaxşı işler hakkında vadelerge elbet işanmak gerek. Ama bir kere çözülmesi, ikinci kere çözülmesi, üçüncü kere çözülmesi son işanç kalmayın. Bu meselede de başlangan edi 1000 kvartira kurulacak. Yarısı Kiev'te ve 5 областной centerlerde. 5 tane. Lvov, Dnepr, Odessa, Kherson, Nikolaev. Olmadı. Erdoğan Ukrayna'ga kelgen vakitte ilan ettiler, iki tane prezident anlaştılar 500 kvartira Kherson vilayetinde kurulacağını. Biz şaşıp kaldık o vakitte. Bizden akıl tanışmayıp planlar değişti. Ama gerçek aytsam bunu da Ukrayna tarafı çözmeye bir adım atmadı. Ne Kherson'da ne Geniçski'de o da seslendirilgen edanda kurulacak diye yerli hakimiyetler meseleni çözmeye başlamadılar bile. Men asıl karşım öyle 500 kvartira Kherson'da kurulacağına. Ama iki tane prezident anlaşkan son ikisi hareket yapmak borçlu. Erdoğan'ın hareketi var. O boldurmayıp ayta biz kuracağımız. Ama Ukrayna tarafı toprak ayırmak gerek. Bunu resmileştirmek gerek bu projelerin ve son Türkiye'nin temsilcileri işe kuruculuk başlayacaklar. Kuruculuk yapacaklar. Son neticede olacak şu kvartiralar. Şimdi biz gene kayıttık sıfır varyanta. Gene başına kayıttık. Gene
мен аңнағаныма көре қатажамыз БИң проектіне ve meclis teklif etken varyantқа boysunduracağımız Ukrayna президентінің де. Ilmiye Hanım'la biz şimdi sizinle laf ettiğimiz ve bizim subjetimiz olmadı sözü üzerinde ne yazık ki kurula. Bu yapılmadı, bu olmadı. Bizim şimdi vatandaşlarımız seyredi. Ama laftan başlana. Laf ola, iş olmay. Buna bizim şimdi vatandaşlarımız seyretedi der. Ya bu olmadı, şu olmadı. Ya ne olacak? Kayda umut öyle olsa? Ne endi bir şey yapılmay, olmay umut yok mu? Verebilirsiniz mi böyle bir umutunu? Hakikaten bu karanlıklar içerisinde bir ışık var mı? Karanlıklar ille geçe. Geceden son ille kum kele. Sabah kele. Bu felsefi bir mesele ama yine de faaliyet üzerinde aytacak olsak buna Kore. Yine de bizim yolumuz değiştirmeyeceğimiz Ukrayna'nın beraberlikte kıdıracağımız meseleni çözmek varyantlarını. Çok sağ olun İlmiye ağa, bizle bağlanğanız için, suallerimizge cevap bergeniniz için. İlmiye Umerov, Kırım Tatar Milli Meclis Reisimizin muavini bizle canlı bağdaydı. Teşekkürler. Arkadaşlar, men seni yazık ki bu bölükünü yekunlemek mecburiyetindeyim. Fakat siz ATR telekanalının yayınından ayrılmanız, televizorlarınızın başından ayrılmanız. Sizlerini şimdi sonki ve en aktual haberlerle başta vade etkenimiz gibi zaman informasyon programması karşılay Ukrayna tilinde Ureni Situmerova sizlerge ularını tarif edecektir. Sonra men bu studiyaga qaytıp çeşit musafirlerimizle beraber çeşit meselelerini ve haberlerini müzakere etmeye devam edecekmiz. Görüşkence.